ev zêdeyî 2 salin ku bajarê Dirbêsiyê hêzên rejîma Sûrî jêvekişiyane û ji wê demê û taniha yekîniyên parastina gel YPG vî bajarî kontrol dikin. û di van 2 salan de piraniya partiyên Kurd navendê xwe fermî li Dirbêsiyê vekirine, lê piraniya van navendan bi kirê ne, ne milkê partiyan e. Bi serdana Radyo Dengê Zelal ji navendên partiyên yê li Dirbêsiyê ne, hinek ji pirvîrsyarê van partiyan li gor nerîna xwe sedemê ku navenda wan bi kirê ne milke ji merdê dixwanê kirin. Ez Cemalê Şêxbaqî me, Emîn Amê Partiya Demokratiya Kurdiya Sûrî me. Berê ev partiyên me giş partînî veşartî bûn dibin erdê de bûn yanî bi dizî kar dikin. Wexta me re dibin erdê de yanî dizî kar dikirin. Ji ber vê belkî pir haziriya wan tune nebû ku derkevin ser rêya erdê. İmkaniyatê wanî maddî yani ew derfet tune dikaribin avayiya ji xwe dest xwexin wek ê wan bin, wek ê partiyê wan bin. Ji ber vê bi rengekî rojane dixwazin karê xwe birêv bibin. Me re nikare salekê 2 sala jî êkî karibî jî nikare li bende bimîne heya avayiyekê bi dest xwexe ya avayiyekê çêke. Fezûzû wê bixwazitê kirê jî kirê ji bo karibe karûbarê hevalê xwe bi hev girê dide. Bi nerînekê din, Mamoste Umar Emo endamê Partî Demokratî Kurdistanî ew ji mer li gor nerîna xwe vê sedemê diyar dike. باوریا مده آنها دست پیکی ده من کاری بو هر پارتی نکارن باوریا مده پیکانی نه انو نابنده که و وقت بیجی پیک بینن و آوا بکن و چی بکن هنکی اف دما گوانا سر مرد بوده دما سوری دما شر الجما گوهرتن مزین ده پیشمنه اف صدمکی سرکانه براستی و یادی آنها که اب نزانن و اف پارتی گلک جی بریوان یکیتیانه و تبکه تکری حب بند باوریا مده سبی و روشن دنی بین میدانه سدم نهبون کتن پیشوازی آبان امکاربن بی رنگهانه برنگ کی ملکان وقت بجی آوا کری ام چیکن و چی بکن رجینا هاتن کرین یعنی وکانا تقدمی نابندک خواه کری یعنی لگوری ما گودار کر کو سدما سرکه کو پارتیان ناوند خواهی به ملک و تایبت بخواه آواناکن جبر کو روشا سیاسی نسر راسته و گلک پارتی جی دبیجن کو پروژین یکیتیا پارتیان الپیشاوان هیا جبر وی یکی لهویا کو اف پروژه بجیبین و الپرس الفیده اوه گلو یکیتی و براستی چه بوه و ددم ما پیش ده امین آوندین تایبت جبو پارتیان بوینن آننا جبو رادیو دنگ زلال حسین درکی Dirbêsiyê